Lating hon kat news ke lang arat dona phantame kardom nang pajareklo. Tang tipini karbi prime tama birta ang ton pen arjuik tha. Than bang kawe I school lapen apaya pokawe ahema somar pen thangnat ka cheprek avelo. Lasi ostomara phan lopa thek ji pulotang te primary ang deng mate LP school ang deng abang than bang me pik nang ji. Athe ke charli ke chenga hu jongsi charli long pa me pulote lahai ostomara kai na hok etji. Lasong si sorkar atum ke ostomara phan loka pathan ja phan school along than bang ang hoi pekpon lo. Bonta dolamara salbekro LP school along ke than bang amati ostomara tuma phan lo than dam de datlo. Sarkar atum Sarbekro LP school along osomar atoma phan luka pathan ja phan Sanjib Bora phan se arbu pilo. Lapen sarkar pen achiklo bai nongta choen bomlo. Bonta than bang Sanjib Bora bang kachumata school along anta pate bogdam desi osomar atoma phan lo than dam de datlo. Lasi dolamara hawar chirok tokhari suatum sarkar mate government school hem an ka homridam padolo. Laswahut ostomaratum lo ki thek the pen danglok kiwang jilangarni ka pheri me miang thek dam longlong atima salbekro along athan bang Sanjib Bora lapen chandang johanatum ostomaratum aphan lo thandam de datlo asi dolamara hawar chirok tokari swatum pen prabjin pen lo ki thandam dia than bang atuma phan arona teng pen ingsai nang jipura karbiang long autonomous council atuma phan kachuning report pado Sarbekro LP school long Gomri pon alam the kladak pen nang ni than tha Prasi media person ha kiro pipar pik lo nang tum dak nang humri dun na pot la sa ho alam lo ni tum pipo si dak bang nang kop mang mang ke ni tum karju long ateng la pen ni tum kachini dun ateng ni tum ke dak dolomora long local lo la suppose ni tum kachini dun ke la heno je la dak ai student atuma phan exam 2 din pipedet na Match and EVS na ho pamu sumartum da nang than nun lo ni tuma phan la si la son bote go sono o wi ki mi tum han pathek ponangi pare ponangi la student dum phan ki pacharli phan pathek ponangi pulote exam da en ponangi la pen teachers tum ta chiwang nang ji non ge teachers ta hala headmaster mane Sondip Buruat la ke wang wi pin khang jang tho la ke ne da ronga kang bura ta nili tum long si dolo kang bura mata nili phanang thano ja da hala so a teachers ke chiwang si chiwang we nang chum ri assistant teachers do non la tet ki pas pen nang chi toy non la teachers do la so tet ki pas a teachers ta dak wang ke wang si tami time table awe mane a hut pen ke 9 am nang le po 10 am nang le po ke pasuti ji ke 11 am pasuti dia deti 1 घंटा ang par than si than the ta ho student tum phan la si ni tum ning duk lo ni tum dolomra youth dolomra youth tum pen ni tum ning duk pik ano je usumar tum han la son bote go son ni tum karbio sumar tum si la ke loss lo alang tuma future si la ke avider lo mane thek the der lo la si la son alang tuma pathek ponangi pare ponangi polote ni tuma phan bangke teachers sa bang la son son la teachers tum han bangke nang lar pinang ji mapu mane aka prek akimia teachers si nang toy thunang po la sinili pini la alang litum handa arju poning tung je alang ke dak Sarbekro ronga akang bura lo alang li pen le ko ithe theni lam arju ponta menang nang la school master kiwang we ver tum phangke kopil koson si foto aprang sinang tum school me than tha Sarkar school nang men bang gente long better nang men bang ko jerpo Sarpamantro abomang kro gadi tangte la nang tumaro a school long bang an master do Bahini bahini gadi amen chini ji ma Dilip Chandon Chanton gadi wang biar mala tum bahini ta Inut ke Bang Nita wang bi pin gadi ante nang tum la exam kito kolong nikol ande exam to long ken penang tum ko pipi subject dolang kito long lege VS Ben Mechame la subject ni to long lang ke di de la so subject aphan ken te ko son lo la chali noi plus nang than mang than the Ranti than the gadi chura re pin no gadi nang limen bang thang tha Nilimen lagi Joseph Kro lo Joseph la bangso arong amen bang gente ho Sarbekro jadi nang li bang kente nili la agambura lo la so arong long gang bra la kedi tang te la nami tumarong school long jasimela LP school thandang pendang lok so market tek pinang an kom pendu tang te la so pot puthak nang mi hin peng pilok jong nami alama bang ke ahok lo jinghon authority ke do tum pena jok la ili tum phan mi sena teacher ke nang toy lo se mela sonang ke toy pen alali tum asai ke chiklem kle nili tum thek dom long lo atheke ladaga headmaster bang Sonjit Bura bang ke ili tum kado beta thek long prong lo kado ga be rong asor se tame alang li ke bang ve se tame hala inut bahni tum phan nang che toy lo se tame hala tum tame la buson do kok je
LP school pulutang te apor baji ke penching rong ke chok che det po athike somar tum ke prat sai po chibung sai po chola puson homoisa do kok de glase alang le tum fan ke chuning re bang ke la lo ke bang ji lang bang ke misen je phan la bang so school nili tum ke misen nang ji methanga somar tum thek nang ji la ben methanga somar tum paprang nang ji bu pen aposi ke doan a somar samela daksin nili tum toy dun lo sitame na ke than pi bang atum bang jong silapu anwet pulutang te nili tum bang ke pa phije phan bang ke dokok po Ante la bang so long school kente master bang andu. Bahini lo inu da bang headmaster bang ke lake Sonjit Borua lo la ben hini bang ke Chondon Chahon non hop thi ruini si dola nang ke jon la seme la station teacher bang ke bang setame exam ni en edet puse non ardu tholong lo jo amatsineli tumta nonali tumta ko ban tholo ni si bang ke aku ka chuning ridun che bang kala lo eli tum labang so school raising committee eli tum president ke hai pas tame ka chuning re bang ke la lo je pulling tang ba ingdu ji setame me thang rong amonit me thang school lo pusi me thang sumar lo pusi me thang alang li setame mesen thanang ji pura response ena sonte alang li phanda ka chuning ri bang ke la lo pusi Tangte la bang so SMC long. Dulamara pen Rangsina Bay report Kat News. Hamren Police Station ke parlo nokterang arong along bosika chikloni phai inkora isia jo por phai kep apor malom inut romen ing hiabang kopi kosona lam penlone chipholoksi chandra ronghang baltemen arta ki ong asar buraphan jakong thurhamsi apran armutte kang detlong Kethilot Chandra Ronghang ahembang atum Hamren Police Station anlam hoi kipida matengsi bosik nipha ingkura trok siarni vothat lang so PS kaparlo jengbiri phosang arong along kachipa chongdama birta longsi romaning hiaphan police atum nep ingnangdam cheklong alang niphan case number 10/2022 under section IPC 448/506/302 arona tengpen papon ponsi hem kangsa bank montang pusi Hamren Police Station OC Pintu Pathakpen nang pachini don একেই গাঁৱৰে ৰমেন ইংহি বুলি এটা 25 বছৰীয়া যুৱক এজনে ৰাতি ঘৰৰ পৰা টানি উলিয়াই আনি হত্যা কৰি পলাই আছিল তো এই সংক্ৰান্তি হামৰেন থানাত এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে এইটো আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 448/506/302 IPC এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল আৰু আমি কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছিলোঁ আৰু আসামীজনে ইয়াক বুঢ়াজনক হত্যা কৰি সি গাঁৱৰ পৰা পলাই আছিলে তো আমি ইয়াক বিচাৰি আছিলোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি বহুত চ'ৰ্চ এংগেজ কৰিছিলোঁ তো সেইমতে আমি যোৱাকালি এটা খবৰ পালোঁ যে উক্ত আসামীজনে বৈঠলাঞ্চ থানাৰ আণ্ডাৰত এই আপোনাৰ ফচেংগাঁৱত মানুহ এঘৰত আত্মগোপন কৰি আছে তো সেইমতে আমি তালৈকে যাওঁ গৈ আমি এই জয় সিং ইংহি নামৰ মানুহ এঘৰৰ ঘৰত তেখেতক এই আসামীজনক আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ তাত লৈ আহোঁ আৰু আজি মানে এই আসামীজনক আমি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ মহামান্য আদালতত হাজিৰ কৰাই জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ Hamren pen Hundor Kro report Kat News. Nizang Karbiang Long Lakha ke thom chin thong MAC constituency ka parlo Rongjang Phong mini primary health center se kachalang ahem sarnu ki wak lapen kasalok thu asai ke claim thu theta jok non barla por medical officer ke doa dim pen chenglok doa he hui ki bia dim anta palang bung detlong Lapuson si Rongjang Phong MHPC long ke sokalana se kachalang ja phan bet hong planganta ave anparta ambulance kinang jianta ambulance ave lancha takali barpi barso ki duji athayanta ave detlo Rongjang Phong MHPC long sai claim bang pu bang phwadim bang ke tomatom si sai kam claim ponang bomlo Perang kiatma fimalong anpalesi labang so mini primary health center along kisunga putha Karbiang long autonomous council atma phan pachini nang pura birta hendamlo la pulo la arbe ke jang pulote do thai be pinlo hili ke hinat kali isierum na khali available hidi sob arbe ang selo ke langbung si la ke nonta lang thedu dan lo nasi okola arbe ke jang ke do thai be chota kali lang sugida ra belang
plus là sweeper là về làng hem đây mấy thang lo chặt cọc này mấy thang si pesen là chỉ làng nang po sar men tu ne sar masih mấy thang chặt cọc nili mấy thang pen sister tum lo lalu hem chặt cọc ta nona por nona anong tum kisung por hot karbiang long tong maston sila tanang tum pinya kacung ni gitu la so lama bang kacuning ri ke ni litum ningkan kep aprang lan lo keceng hala suhut penda kabe do o lang ha suben tok bom lo chuning sinon hejong da ko thonom thulo kabe la sugidar lo keceng nai ke la penda dang pi thek the council sorta aprang ke nam tang yem medical yem phanda botahini lo thom dam allo mata long de pen anh kan khát là mẹ ông thêm chạm bóng rồi ta mẹ nó quan ta chặt và tin cái là tôi có tham mình được tin la kapichak chun thek the ke li pugi pudun mo veloi li ke employee pot la in hong kok cholo avidate me thang un an body lo un an ke do joy lo anh son kisung di potum kisung do ko kalau te ko sono telang ko ni tum do tai do na silada ka bangke ini da state dispensary pot indoor system bangke ni tum long bangke ini ave na si arja pether mana medicine lo dun lo lang lo la poma si toy jui lo asap so pine si indoor nahi pelote umpenai si toy jui lo nyale tum dak hospital lang kudu kisung alam di khani ma Nini tum dak non medical long kitu kisung alam ke mo la ku pharmacist tarosar ta than et lo la pen lo dak arbe jangote do thai ve thaka thai ve arbe kindi pen dang lok lo lang bung pen ajat pen me thang si duty bang ate la che safa nai ar kok nai ji lang si nai lang ate lai keng po don don an do lang la ki sinang lo kar kok nang la son lo kanan la arleng ni tum khana ni kiti ko ni di arleng the tum phanda chuning di don lo tumi dik la honibar ni la kineta bangi lo la MSc sarta bangi lo daga langkai lo hedi engal sinon la deobar ni siakom na meeting ka betu thuji pu sarta bukang lo he da sar ko ane narap thegi lo aprang prang ka suning di dun lo nang lang bom lo sita nang rap ik lang non mat ke he বৰ্তমানটো আমাৰ হস্পিটেলৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া প্ৰথমটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ একেবাৰে বেয়া হস্পিটেল আৰু ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ্ছ আৰু যিখিনি বেছিক নিডছ সেইটো একোৱেই নাই ক'ব গ'লে আৰু আপোনালোকে নিজে চকু দি চাই আছে পানী কেনেকৈ পৰি আছে যিমান আমাৰ প্ৰপাৰ্টিজ আছে সেইকেইটাও মানে আমি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই প্লাছ আমাৰ ষ্টাফো ইনচাফিচিয়েণ্ট মানে যিমানখিনি ষ্টাফ থাকিব লাগে সিমানখিনি নাই কিমান আমাৰ ষ্টাফ বৰ্তমান ৰেগুলাৰ 3 জন আছে এনে টোটেল ৰেগুলাৰ পোষ্ট 5 জন কিন্তু আমাৰ ইয়াত 5 জন নাই বৰ্তমান 3 জন কৰি আছে আৰু কন্ট্ৰাকচুৱেল এজন আছে এইখিনি আৰু ন তো আমি বহুবাৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হায়াৰ অথৰিটিত মানে আমি এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ জনাইছোঁ যে আমাক আমাৰ এইবোৰ অসুবিধা আছে ৰাইজেও কষ্ট পাইছে কিন্তু মানে সেইটোৰ উত্তৰ আজিলৈকে পোৱা নাই আৰু ভালকৈ Lasi Sarkar mate Karbi Anglong Autonomous Council atum labangso mini primary health center apan tong sikot pen RDP Ponsi hem kasalok tu proja pan sai pupen danglok haladak ahawar araratum pen tuning report Amri pen piratane report Kat News Kidam tang bosik ni phain kora trok siar ni penang ana birta long Hamren Bar Association Kongchun bang Jinthong Hansia men sung lor si ki dubdat ara ratuma long pentang ka akele ke hangdun pura kapeklang pondo lasi pini Hamren Bar Association metang asa hemalong amat advocate Jinthong Hanse pen pherang ke amai pedoponsi a hok pet la pen aningak long alam the chepaklang pon Alam theke Kidamtang Karbi Anglong Autonomous Council Kilikapedwarni Duar Amla Constituency Punjab Bor Patharalong Ballot Box Alama Sayalong Kachirapdun Kidu Pinnang an abang pubang piat maphan ki nep ingnang poncheklong Lasi bang soala masai court along Kachirap kachitu dunja phan ki phowek ahema sanghwa tumpen advocate Jinthong Hansia phansi chekidamlo Lapen asai doan ta pichun piloposi chethan Bonta bosik ni phain kora trok siar ni ki ongdung APHRC atum Hamren Disya Sahemalong Elset Prungset Kachesong Kapidwa hut advocate atum pen inut suri phokep an ke hangdun puke ahok kalipusi hanse sangho pen
ning jepon nilitum abangke kadawi phanta nilitum thanun nilitum phan ke pine kam napaklem lo pulute nilitum khala so teng isia nam endundu la sinang nitum kaddo ka weke la solam chini ne deta hailang mene sita men nang tum doktor long le se chelang da ba nang nitum hemalong mistri kam le paklem sita hem kompine hajira muni le chang nang tum anam pina la so teng sinil tum da bang phan ke klem pian nam la nilitum niputar lok dak kacokotai nang alam anam pin ini tunta isia fees ke enduno lake nilidet de manjok practicing advocate ta lake fees do lapen ke fees abangke lapuan pu isia a limit ave majok advocate ta komane ke suri pho mane ke pharo pho mane ke pharo isibet enda de komane ke alak enda do mane ka kro enda do lake a case pe na case ali a case ko sonse ki sungma advocate bang ko sonse ka chisik nang ma ko sonse ka chi prepare nang ma kupia research ke claim nang ma lahai langdam pen si advocate tumi sia fees ki hang do la si nilitum phan la puson poisa nang ka dabi pu bangke la sona allegation ke man bangke la bangke nilta ning oilak binong lo la pen nilide de nilinon da hamren bar association ang sitame nilia kong chunbang lo nilia general secretary lo nilitum pini sitame da nilitum hamren bar association ang ke do advocate tum nilitum kaching wa amai pa do ponik lo la pen ke dang nilitum isi kiri pon alam the bangala pelo isia resolution gedeng pon bangke la sonia case la hinia case bothalang so ps 41/22 la pen bothalang so ps /4222 la hinia case bangke ni tum hamren ke do dak hamren ka practice bo mate hamren bar association advocate tu an mangke ni tum la so la bangso case mang ni tum odun de lo pusin ni tum dak ceparai pon lo la pen ke alang litum ninghang advocate along ka prek ang tan pen stame pawan stame alang tum nane difu pen tame nogong pen tame guwahati pen tame alang tum ninghang alang tum che engage ninghang alang tum mayok mane che engage tame ni tum objection ave stame ni tum dak doprong advocate man mangani tum enun thekthelo pusipu athe piniar ni niliphan nili nut practicing advocate phan niliphan na attack lo piniar nut ka prek advocate phan attack ka thek alang lia personally le ka attack le thek la kaddo ko we ni dum la legal fraternity pan se ka attack lo la mangke la si nili ning duk chapak lang lo la pen ke nili sitame kupia provision si dam nai ma nili tumta aina teng si dam nang kokpo la pen ke nili phan la publicly nili phan ake no nongno nang ke jo pot nili alang li phan defamation case tame nili file ji la pen ke civil suit tame nili file beg ji pen ke sarpiru atum penta kupulma kipum nuwe pin atum penta 50000 paisa ka demand busipo la solama ka hok he la pen ke nili hadap nang teret pen maka nili phan media tum naur julo la media court etu matin tum nili pakeng lo la pen ke earning sama por la bangso apor dam det pen api ajo nili alang litum song camera pra tum handa nili puriglo nang litum chapakeng thala pokali amasi halap hemasor ke phowe ka tumaphan mijing ti rajiv tokbi ompu hetsing grandson la pen birson hemasor tumpan halatum verification upon phone call la bangso voice clip nilong do alang litum arjulo nang litum aphan advocate bang poisa pini demand nang kurima pini poisa nang dabi kurima nang hangma advocate bang alang tumpulo advocate bang ke claim kita manambang nang pinangi isia fees do sitame demand nang kurire lasi nitum ning reng mereng don nitum uncit ansi nitum cisik lo la pen ke nitum ning kang sampensi pg pualam the la ke phove ka bang pu hemasor tum benta lam tar pipon lo la bang so voice clip ni liong do la pen api nili puthot lam tar ke pipon kang tung bang ke kapachini pon kang tung lam tar pu bangali kapachini pon kang tung bang ke la kaddo ko we atumi ka gada kaching room long kaddo ko we la papi do thaila pukali inut bahini hala ke japon ke chok chit ma joine si hala phigi du na dum bang ke akaprek ake hinu matharong nili ang ton pen ke thanang ko athi bang ke la pulo atumi ka che song long ka chapang tang na bang phi sitame difu district legal service authority long inut para legal volunteer bole talang itum ke sengmera bang ason lo alang itum ke la dlc tum kupisi ke claim ma koson se ke claim ma alang itum ka do chini thainang po bang phi lo alang like sitame alang li dak bang pen rata phana kapamang huta ipaka kitab odong si kunane pena booklet odong si la dak aber ke tok lo kupima la si ninje ponaret arlo kupima ke dola ke alang li khan pon pamime to district legal service authority pen free legal aid pipon lo ta hai mene
lake alang nitum aning ke hang majoka phanta dabi kuri reje nang tum free legal aid enbek nangji alang nitum aning ke hang nang nitum free advocate tong enjima mate komane thekmuchet remuchet anam ki pinang advocates enangjima lake a hema sor tum aning ke hang bahala ke phobe ka bang putum taninga la solam the muni liklar dak pendak than poniglo alang nitum manda arjulo nang nitum free legal aid Bangso alama saya joini si advocate Jintong Hanse Pendanglok alang nitum ari sanghatum anta anong juno ki phonang apo Hamren Bar Association penke bangso akes alongke baduta ari chijok dun delupusi alang nitum kachiparaya lamte Hanse sangho pen ningjepon Birta chala long bithe ahok ya lampen advocate atuma phan anong ki jo aputhake kaning jeve atuma phan defamation case sitame pipon bek jipusi pheran kya maya long Jintong Hanse pen ningje pontu Hamren pen Hundor Kro report card news Wosik ni phain koranar keparni adapor phaikri siapor malong pen manja press club amethang asa hemalong ingdeng kithom krungting sai amai kapadopona birta nangle Cetham dame manja press club keseng cheng lake kidam tangani kansuri hinira inkoraisi phaikunia chikluni phain kora kethom arni manja ketel farmalong si sengpon pen hala swahut me phu arpu lake Dilip Hanse aphansi chedong sar pen pekpon Bonsita me laswa long alang li Hansia bang me thanga sai kachiklem kang ar plila jok me puar pupen pasun ponsi puthot abarim kongchun bang Mangal Singh Ingtia phansi je dong sar pen me puar pu pek pon thulong bangke third executive kangni amai pedo polo tasela bangso third executive amai kangni along ye tum dak son surelam chingwai pen kidam tang kwa ma kiklem nam nang ji la bangso ke papli nam de thek ke papli nam tong the an non puthot papli nam ji phasi pini chingma chisa polo tase lan parda ako kidam tang hot ke president arpu kado che back etlong sitame president abang silent doglo alangli kopi aning koi potong ni to ma bangso manda press club a members lo ana phan kita nang rong ni la bang chi dalo sita melang le phan ning ko dam la pugali alangli ta pina sai do kok tai po amasi ni to ning card play ina ra lo ke foundation data port ana le bom lo ab lama se ni to kidam tan 22 arni second executive pangni lo hala so se ni tum chingwai lo je ilitum la president cabinet president silent pen ke kamiklem ke chok chelo pen ke kamiklem ke lapon ki klem dam nangji long pen ke klem dam mune det po la pen pine kisung ke bolong sutame kachirap men kachirap pon thek det po la so members to ben la bang so lam thewan lo wan pe si ilitum hala bang so arni machi litum arpu bang president la pen secretary la pen ke papleng nangji lo ani tum larpon lo la pen hala bang so arni ke larpon dam tong dik thedim non ke ako pini sini tum larpon lo na sini litum pini isi executive la third executive long arpu ke papleng abangela lo president la non manja press club long ningkan hini aboha phan president ke pangni pon mate president ke pachu pon ke Dilip Hanse jong pon lo Dilip men la ke morsing thi la pen ke general secretary la bang ke Robinson Crow la polang lian lo general secretary lo la pen ke vice president la bang ke Emerson Bay la polang lian lo la pen ke Akwa Dunthu a vice president la bang ke Indrajit Teron la pen ke AJS Joysing Sinner AJS adun AJS la bang ke Prodip Rong Mepu Mangal Singh Ingti Kongchun Bang Robinson Crow Dun Mepu Emerson Bay Indrajit Teron Rapchun Bang Joysing Senar Prodip Rongphar Dihendrim Bang Elvin Timong Jonason Rongpi Momita Timongpi Pachethangchun Bang Rajesh Hanse Hilson Rongphar Sonjit Tiso Sumitra Teronpi Sarhemchun Bang Sarlong Ki Tokbi Members Abraham Tiso Sarlong Tokbi Nonamat la amen kisung ponatum si manja press club along kemesan atawar ke wanja phan arpu dengponlong la pen rong rup alo kisung ki boy do analong kachirap chitu dunja phan un an pen ar japon poputa bangso maya long mepu Mangal Singh India hin pen than pachini po finance secretary Elvin Timong la pen ke assistant finance secretary Jonathan Ropi pen organizing secretary Rajesh Hanse assistant organizing secretary Hilson Rongphar la pen public secretary Sonjit Tiso la pen assistant public secretary Sumitra Teronpi accountant Mumita Timongpi la pen office secretary la banke Salongki Tokbi
lapen members bang ini rapu pan kapono Abraham Piso lapen Salong Tokbi kasi la bangkre trok atun basi la kibang jilang ningkan ini ang bongke kicok ce kiklen ponang si an nang stame cirap situ ponpo lapen kado kabe kibang jilang akisung lo stame itu la bangkre trok pensi jointly pen ce face ponpo lapen ning kita do je members somas stame la bangso club association pantang pan ni kedo lo tapi ni ilitum la bangso kacing wai kacing sai pon aputat la bangke la pon si cing wai cing sai pon so thai chalo sinilin pe la pon si pachini thai chalo kardo Nomati constituency kaparlo denarong ahitialong non malom arwe ki jang kachimit me pinajok ke dam ki bang atwar mate hitiang bong chitim chitalong langbung lang terman detsi ke dam ki bang araratum kasik sakna halapu parokho ahitialong sitame arniwang chojor chulangana thusitame arwe ki jang kachimit me pinajok lang kangnum era jok chojor chulangatum kidu kisung chetong nang lapen arwe kijang lote kaita chojor chulangatum lapusona kisung chetong nang verti tipusi hitialong chojor chulangatum pen ningjepon chethan pon me denarong ahithi lapen parokhwa ahitialong langbung langter kiman detke donga so mate drain ka vedara joksi lapuson man detlong athe langkitet ahor ka via joksi lapuson langchitilong plaktitilong halapu ok kereng ahawar siwa bazar adung rong kimia tawar angden kai keta sang tike sanpon amotor ke dam ke bang kachimit mere da jok tawar phangno pon etpusi hadak arara tum penta ningje pon denarong pen Rajib be report kat news pinia birta bangke laponsi kangton iklong